მოგესალმებით მეგობრებო, ეხლა კი გაჩვენებთ როგორ გავაუმჯობესოთ უფრო ჩვენი ტელეფონის დაცვა და კიდევ გავზოგოთ ელემენტი. ანუ რო არ დაგვიჯდეს მალე, ესე ვთქვათ, კიდევ ერთ ხერხს გაჩვენებთ. ამისათვის ვაკეთებ შემდეგს. იქამდე კი ჩემი თხოვნა იქნება დამილაიქოთ ვიდეო, გამოიწეროთ ჩემი TikTok და YouTube არხი. YouTube არხი ნაჩვენებია ჩემი TikTok-ის ბიოში. Შევდივართ настройкებში. Настройки. Уменьшить громкость подсказок. Подключенные устройства. Galaxy i. Режимы сценарий. Звуки и вибрация. ვიმეორებ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ амას ვაკეთებ Samsung-ზე, შეიძლება სხვა ტელეფონებში იყოს სხვანაირად. Уведомления. Дисплей. Батарея. Обои стиль. Обои. Темы. Главный экран. Экран блокировки. Безопасность и конфиденциальность. Автоблокировка. Использование разрешений. Безопасность и конфиденциальность. Защита потерянных устройств. Უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა. ნახეთ აქ. Безопасность приложения. Обновление. Нет рекомендованных. Дополнительные настройки. Блокировка экрана, биометрия. Пароль, отпечатки пальцев. Автоблокировщик. Ваш телефон защищен. Ай, нахეთ. Автоблокировщик. Ай, ეს უნდა ჩავთოთ ავტობლოკიროვщик. Автоблокировщик. Автоблокировщик. Გავთიშე. Отсканируйте отпечатки. Использовать пароль. Кнопка. ანუ თითის Разрешение микрофона использовано. Приложениями. Состояние защиты. Разрешение, использованные за последним. Конфиденциальность. Другие настройки безопасности. Состояние защиты устройств. Выбор. Автоблокировщик. Переключатель. ჩავრთავ ისევ. Состояние защиты устройств. ანუ ეს გაჩვენეთ როგორ ითიშება და იწვება და შემდეგ ჩამოუყვებით დაბლა. Разрешение плюс. Элементы другие свернуть. Кнопка. Другие настройки конфиденциальности. Другие настройки конфиденциальности. Შევდივართ აქ. Аналитика личных данных. Ой, из Samsung. Заголовок. Нахед. Аналитика личных данных. Выбор. Аналитика личных данных. გამორთული მაქვს. Портал конфиденциальности. Тишалт амас. Служба персонализации. Получайте новости. Улучшить персонализацию. Отчеты об ошибках. Выбор. Отчеты об ошибках. Ესეც გავთიშოთ. Служба персонализации. Выбор. Служба персонализации. Android. Служба персонализации Android. ესეც გავთიშოთ. ამით დავიცავთ ჩვენს ტელეფონს. ანუ გვექნება უსაფრთხოდ და ელემენტიც დაგვიჯდება ნაკლებად. მადლობა ყურადღებისთვის. გთხოვთ გამოიწეროთ არხი, დამილაიქოთ ვიდეო.